laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Menen yahunoɓe janfu ɓen mi yejjiti si ko 2015 est-ce que 2013 e ko hitande hen min yahuno ka janfu min yahi hamdallah e nokkeli buyton hari docteur Mouhammadou Wuri ko aminul am munazamatul imam maliki on taalibaɓe senodi e maɓɓe buy haray ko min yii kon himme e maɓɓe fii ɗaɓɓere faale gandal e yiɗugol karamokoɓe ɓen ɗum ɗon no yonani ɓe wasto koye tumbere ndungu ndiyan no wayi wa ñeɗe hibbe koye ɗum ɓe yaltayno kamɓe ɓe towra hara hoɓɓe ɓen no ka juulirde ɓe yalta ɓe jinda ɓe hunta haajuji maɓɓe si tawi no fof no yiɗiri ni jaɓɓere gandal ngal ka mu'um honno majjireji buy yalti haray ko ɓe yewti en ɗo kon ko woodani en ko gollitirgol woodani en hen woni ɗum ko yerre in gurdam men ɗan e ɗaɓɓere gandal a andi noon ko gandal ngal himmi kon wo tuma muutiɗa seeɗa fannisiɗa ka pencen leyga a sikka e heɓi ko ɗaɓɓete kon few kono ko tuma muutiɗa seeɗa tawa jaka gandal ngal no himmi ɓuri ka ngal fewndi ɗon e ma nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no maaki yahmilu hadha al ilm min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al ghalin wa intihal al mubtilin wa ta'wil al jahilin haysko ɗum ɗon tun harayno gandal muutingal no yoni wo ko nunɗuɓe ɓen ɓe tawata ɓen Allah subhanahu wa ta'ala no okki ɓe nunɗal e peewal e laɓɓineede hakkil e laɓɓineede faam e laɓɓineede annuye ko ɓen ɗon Allah okkata ngal gandal ɗo hari noon o joopike ko gandal sari a Allah yahmilu hadal ilm ko ngal gandal ɗo o toɓɓike ngal ɗum ko gandal sari e Allah on deftere Allah nden e sunna nelaaɗo makko on e ko jokki ɗiɗo fii yo walluno ɗi faamire fop kala ko wallitiino ɗum ɗo faamire harayno tawa e gandal ngal wo kala yimɓe lontiiɓe arɓe ɓaawo yirde arnde wo ko ɓurɓe nunɗuɗe ɓen Allah rondata ɗum ɗo ɓeeɗo golle maɓɓe ɗen ko mawlitugol riiwa pottina fenna kala ko ɓe yimɓe waylooɓe diina kan fantina bonna luggina wayla diina kan haa hakkille yimɓe ɓen wayloo few ko ɓe gonɗinno kon fof ɓe yedda ko karamokoɓe ɓen waawi dartaade sifa ɓen ɓeeɗo karamokoɓe rondiiɓe konko Allah lanɗo on okkiɓe ɗon ɓeeɗo golle maɓɓe ɗen ko dartagol nodditale bonnooɓe ɓen nodditotooɓe ɓen boneeji ɓe bonna ka nder diina Allah ɓe bonnira gande maɓɓe ɓe ɓoyla hakkillaaji yimɓe e faamuuji yimɓe ɓe sansa aqidaaji yimɓe ɓen piɓle maɓɓe ɗen ko karamokoɓe ɓen ko golle maɓɓe dartagol ɓen ɗon e ko wiyete kon tawlugol ko majjuɓe ɓen waylitata kon maanaaji ɗin ɓe sansira no ardi noon ɓe wattira no ɓe faalira noon ko karamokoɓe ɓen waawi ɗum ko tuma noon muutiɗaa seeɗa o annda himme go golle karamokoɓe ɓen an tigi a du'antoɓe hakke ko tawata ko golle maɓɓe ɗen no himmi ñanden miɗo ndaara YouTube ni komi woni Tunis tawi fewndo on sayi no ton réseau no woodi hiɓe yaltina ɗon arabujo marokiyenjo jannguɗo misra himo inne Rasidu Humami o yartodini ka nder diina o wonti catolikijo o jangi o hunji defte hadise fayda ɗe fof hakke ko o hunji hadise ɗuɗɗo o hunji buy e Qur'ana o hunji buy e sunna e defte diina o hunji buy e taarih himo jangi moƴƴa ko woni waylitude hakkillaaji ɗin naada leyɗe arabu ɓe tawata ɓen ko pencemɓe ka diina o naada ɓe ka nder katoliki o waylita o yawo diina Allah kan o yawo nulaaɗo Allah o yawo sahabaɓe ɓen o yawo diina kan o sabota fof muɗum
ko karamo ko ɓen waawi dartaade sifa on sa yii ɓen no darto on waylita penaale makko ɗen atawa e majjuɗo wataɗo kono himo jofinɗinde yimɓe buy sifa ɓen noon no woodi buy ko Allah waɗi ɓen ɗon seytaneeji ko tawata wuuri day e yimɓe ɓen si tawi yirde be yirde alaa karamokoɓe ko darto sifa ɓen fenna pehnoyale fenna nodditale maɓɓe ɗen diina kam wona e jang diina kam wata wonde e jang ko ɗum waɗi ko jannguɗen wo en fanɗi koko jannguɗaa o no muutolɗaa o yawirɗaa ko jannguɗaa ko haray ko yen ɓeydu wakkilaade ta gooto e men jannguɗo ɗen hitaande duuɓi ɗiɗi watto buru musiwi waɗa meetelol daro inna ko menen ni yo ɓeydu wakkilaade karamo ko ɓen noon Allah subhanahu wa ta'ala ko barki o waɗi e ngurdam maɓɓe ɗan ngurdam ɗan ɗuuɗaa juutude ko en wattu yili moƴƴa karamo koɓe temeɗɗe no woodi ɓe hewtaali ko wiyete kon sinnul asud duuɓi capanɗe nayi ma capanɗe joyi ɓe feƴƴaal ɗum fiw jooni noon yirde nden fof meesiri e ko feƴƴunoo kon ara e nde yirde ɗon kadi sa ndaari ila nde yirde ɗo fuɗɗi nguusamanu ɗo karamo koɓe kummaluɓe ko maayi ardodiri kon a ndaaray tawa hitti jannga hande ɓe nde yirde ɗo kadi maayata kono hakke ko Allah moƴƴi nde yirde no re'a o haray o addi lontotoɓe kono ɓay annda ɓen lontotoɓe sa taway ɓe so tawi ɓe heɓay occasion ko ɓeeɗo heɓi kon wakkilo fewndo ɗon nani ndaari o karamokojo mo ɓe yewti fi mum ɗo Cheikh Sayyid Sabik rahimahullah hari ko mukhlis ko jannaynooɗo jami'atu Ummul Qura Makka min ko en 80 mi fuɗɗi heɗaade conférence makko Madina Jami'a al-Islamiyya e inviti mo ɗon o waɗi conférence hari mi janngii seeɗa e deftere makko nden alacceno duɓɓel yo Allah yaafo mo addolanan no nde o itti Misra en 75 kono ko ɗon mi fuɗɗi mo yiide 92 ma ɗum 91 o waɗani men conférence makka o sifanii men ɗon konngol hollaygol ko mukhlis ko ɗum waɗi si Allah waɗi barki e golle makko nden ikhlas o ɓernde makko nden e annu e makko on tawi no laaɓi ɓay o wallifike figu sunna tawi jooni maaridji ɗin nokkeeli buyi ko kayre ɓurete yeyeede kayre ɓurata marsude hinde weli janngude hinde weli faamude konnguɗi karamokoɓe ɓen fof e dalilaaji ɗin fof no nder ton kono Cheikh Albani rahimahullah o yahi o yiidi e makko kanko Sayyid Sabir ko kanko sifaniimen o inni ene o wattani yiili o tawi hadiseeje lowɗe buyno nder ton himo faala hay si tawina e faandunde oya himo faala yo yanam mo waɗade tahrij Cheikh Sayyid Sabir wi'i ɓay Cheikh Albani yiidi e makko ɗaɓɓiriimo ɗum o immi o lunnimo o weltanimo wo sago annu hara mi wuurayno haa lanna yaltinde ɗe mi a palji an ɗen mi feññinana yimɓe ɓen an kadi feññinana yimɓe ɓen si ko woɓɓe nun harana marɗo ihlas si goɗɗo ari inni no saatude deftere maɗa palji koni ton kon o wurta hadiseje ñolɗe koni ton kon o sansa ha anna on fof faaboto par ce que ta haasudu no woodi hakkunde karamokoɓen ha feƴƴita awa ko ɗum waɗi ɓe holli en ɗo e nder yewtere maɓɓe nden siɗa faala heɓde barki e gandal maanga heɓa joddi aduna e laakhira Allah ardinane welo welo teddungal ka aduna ɗo harana ɗum ɗaɓɓuɗa ko Allah ardinanma aajilu busra ina ɗum anninoɗa a heɓa e annuye laaɓuɗo haray karamokoɓe ɓe Allah okki annuye laaɓuɗo ɓen haysi ɓe juutaali ngurdal wona oɗo Cheikh Sayyid Sabik kanko e manna Khalilil Gattan oya maayo e talata oya maayo e alarba ɓe ardondiri oya maayo e talata oya maayo e alarba tawi e nder ɗen balɗe ɗon Cheikh Atiya Salim no feƴƴini neɗɗitaali hay seeɗa ndaari e nder nde yirde ɗo ko kalali gande jelu maayo ko tawata wela hettude jooni noon si goɗɗo yangike duuɓi 60 no ɗaɓɓude gandal duuɓi 60 mo yangaade ila o fuɗɗi duɗaade on ɗon heɓi goɗɗum ko anndi
nde an kadi ɗaru ko ha hewta on ni o ma ɓadomo siɗa mari hakkille ma feƴƴitomo haray waɓtu buy feƴƴi joni geru wuurida ɓen wakkiloɗa yaha e ley koyɗe maɓɓe ɗaɓɓa gandal ɗaɓɓere gandal ngal ɗum ɗo gandal diina kan ko yen wakkilo ñoroɗen moƴƴa ila fuɗɗiɗen mooɓade ɗo duuɓi nogay e goɗɗum si tawi no hara lewru be en heɓayno deftere janngande ma hitande be en heɓayno deftere janngande on no en heɓi defte buy kono ko heɗagol buy watten defte seeɗa ko en no waɗi janngugol ngol welata en yaagol fofo ko karamokojo jannga welata en ndaari ibnul qayyim il jawziya ko duuɓi 60 o wuuri o heɓa 691 o maayi 750 duuɓi 60 petto o wuuri kono o lijmi ibnu taymiya e nder duuɓi 30 mo wondi e makko kawaya tippi o tippay enen noon ko on lijmagol karamokojo goto ni en watta lijmagol ngol de ɗum ɗon ɓuri wondude ko himme hara hiɗa iwtiri ɓaawo makko hiɗa joggi sakum makko hiɗa moggo makko o jande nde ɗo nanirama kono ka wonɗa ɗo yontere woyɗa dogude yahaɗa kadi yontere yahaɗa kadi ko kumpa wonduɗen hina lijmago karamokojo so o janngay o lijmoto karamokojo o wonda e makko o janga e juuɗe makko seede karamoko ɓen ɗuuɗa balɗe ndaaru wano Mu'adh bun Jabal woɓɓe no inni ko imamul ulama hakke ko tawata Allah okkumo gandal ko yaawi ko duuɓi 35 o wuuri duuɓi 35 kono e nder ɗum ɗon hari nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama waɗimo imminteeɗo leydi e leydi fi waɗoygol daawa e yirti kadi o tabintinimo e tinnaare makko nden si Qur'ana heɓaaki hadise heɓaaki tinnaare makko nden ka faamu o jaɓanimo o tabintinimo e muɗum e nder ɗum o maaki sahaba en fof si tumbodiri haray mo jeeya e nayoɓe ɓurɓe wawde janngude alqur'ana ɓen e riwaya goo woosi sahaba en fof kadi tumbodiri himo tawa e ɓurɓe andude ko Allah dagine ko harmini fof si goɗɗo noon andi ko Allah dagine ko harmini holli figu sunna mo ɓuri fof andude kono ko duuɓi 35 o wuuri kono Allah waɗi barke e gurdam makko ɗan ka imamu Nawawi safayankeɓe marasifa makko e sewde darɗe fi wallifagol ko duuɓi 40 wano e fawɗi seeɗa ni o heɓi ɗum ko hollugol wonde wona juutugol gurdam woni barki ko faggitagol e nder gurdam ɗan ko nafata jama on nafa wooti haray noon hay hunde ala ko faggitete fiyo nafu jama on ha ñande sa windu deftere sa longi mas'ala sa faljitu goɗɗo faljere fanni ɗum no gollirede a heɓa e baraji ko honto ko goɗɗo mari ka heɓa baraji ɓuri ɗum haray koɓe makane en ɗo ko ɓe rerɗini en wakkilo jangi haray wakkilo ɗen jangi leydi meɗen ndin noon jangugol no metti fi ha sabuna piiji buyno ɗuyti kono sa fiɓi ka wonkima tun a jangay ɓay karamoko ɓen no wooda mo be ko Allah arsiki ɗum e gandal o jannete yeru ɗum ɗon haray ko yen wakkilo jangen tinnoɗen o karamokojo mo ɓe yewti fi mum ɗo hay ka fuɗɗode yewtere Imam Bukhari o maaki himo hunjino hadise guluuje 100 selluɗe guluuje 100 hadise haraɗe fof emo hunji sanaduji ɗin fof kadi himo hunji kadi hadise guluuje 100 ñawɗe hakkunde lowɗe e fenaɗe fawano laaɗo e hoore tewnte ɗum ɗon fof emo hunjode e sanaduji ɗin ko balɗe ɗiɗi goɗɗo wawata janngude huwa heɓa ɗum hari si ɓe inni goɗɗo hafiz haray ko fanɗi o emo hunji hadise guluuje 100 hafizul Bukhari hafizul ayni hafiz fulan hafiz ibnu hajari ɓeɗo inniraka hafizu mere ko hunjagol hadiseje nulaaɗo ɗen hunjo masalaji diina kan enen kadi wakkilo ɗen haysi ko 40 nawawiya hunjo ɗen awa bet haysi ko nden ɗon wakkilo ɗen hunjo ɗen kono hawjere meɗen nden no tiiɗi oti hawjana e teddungal ngal o accita janngugol ngol Imam Safai noon neeɓi ko maaki man lam yazuq zullat ta'allumi sa'atan tazawwaga zullal jahli tula hayati si tawi a wakkilaaki soñjodugol e ɗaɓɓere gandal
a soñjoda e majjere nden kan haray ko ye en ɓeydu wakkilaade huutoren ko ɓeeɗo makane en kon fii en wakkilo jange jande nden noon no yaaji jande nden lefu mum no juuti ko wakkilagol ñoro heɓa himme towuɗo ko ɗum o korta gandal himme towuɗo on wi'ami maayamami janga sa heɓi himme tun feere o ala janga kono si himme ala gasata haray ko yewtugol tadakhul mi waɗi ɗo haray mi daroto ɗo ɗen docteur Mamadou Ba en no ga kamɓe woni ka qismu dawa ka munazamatul imam Malik haray si tawi woni ɓeeɗo lanni yewtude haray si ɓe mari ko ɓe ɓeydita fii ko yowondiri kon ɗum ɗo ɗen haray ɓe wattana en ɓe mum. Assalamu aleykum warahmatullah. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal